ngicela ungiphe wena amazwi engizowasho kubantwana bakho. Ungiqede futhi nomkhuhlane. Sengumuntu ohlala ecikazeka nje benomkhuhlane. Angazi ukuthi uvelaphi. Ngoba mina ngisakhula ngangijombe izihlahla. Eksisuke lezi zihlahla ngizijombe. Kodwa namhlanje angazi noma ngijomba yini. Sengaphelele emoyeni. Baba basemakhosi. Ngizake ngibambe uvalo. Ulehlise kancane. Isihlabelelo 139. Ufile kulandelwa izizwe.
ngathi isigoqo sibaningi la manje sengisele ngedwa uyagubha umzimba wami uyagubha nje futhi kugubha namadolo konke batala lenkosi ngiyasibongela kodwa ngibongela amakhosi ambona ushebe ngoba ezwa bathi hayi bathi kule ndoda engapha ngasenani ekhuluma imangaliso ayisakha amakhosi ayobona le ndoda mayifika amakhosi ajawo kanti bathi indoda kade uNkulunkulu asiyamthatha athi khangela samshiya siyamthatha uNkulunkulu siletha kulelizwe lakithi asasabele isibhedlela la nasi nje isolisi mina samakhosi ngithe ngiyabonga ngoba uNkulunkulu akafika la namanje usafika akazayeka ikonke ngibonga amakhosi namadoda lelizwe siyabonga shebe ngoba wena mawusufike endaweni awufike abantu kuphela ufika yonke into ekhona la isho inyoni ifike silapha nesayibhakeli inyoni siyajabula inyoni ukuthi awufike inyoni la ngesizwe itheshe ngoyingcwele yayibonga le ndlela yala laba ngeke benkosi kwabonakala la amasokazi amabili khona la ngene ekuseni ahambe lo phethe kuphinde ungene elinye emini ahambe lo izinto zonke izinto ezazikhona kodwa siqalwa yini inkanakana uyayazi inkanakana zayenzwa inkanakana esiphethe kithi ngithi mina mangabe inkanakana yobhabhadiswa angcono yakhamisa angena amanzi esweni ngoba ayibhabhadiswa yona ungayifunda nje incwadi yakhona kodwa mina siyanganelisa abafundele bezwe Jeremiah 17 verse 9 abafundele futhi bezwe nje mhlambe khona nabafikayo isho inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke inhliziyo iyakhohlisa kunakho konke yonakele kakhulu ubani ongayaziyo ungayazi kodwa mina Jehova ngihlola inhliziyo uyibabe lapho mina Jehova ngihlola inhliziyo kodwa thina sisiya kuJehova siyothi mgcobe afika kuJehova cha ngeke ugcobe wena akafika ufana nomgcobe kodwa usiyaphelela usiyagcotshwa athi emva kwesikhathi athi asazi noma siyaqondana lapha siyabatshelwe hayi khona akuzwakali awuphinde ngizwe lapho futhi mina Jehova ngihlola inhliziyo ngilinda izimilini ukuba ngiphe ilo njengokuhamba kwakhe njengokuphela kwemisebenzi yakhe amen ngiyasokwanela bangcwele bekosiyele esihluphayo njengoba siyapha nje asazi ukuthi inhliziyo yethu siyilungisile ngoba uma ungayilungisa inhliziyo yakho uza lapha uza nokunye mhlawumbe uza nje uthubana ngemfula ngemphiwe angazi ukuthi awumphiwe nje ngoba kwenze njani wenzeni kuwe sebazi bamthi igama mina
angazi babemthakwenze njalo ngaso seyabalifuna igama ukuthi balithelana ngaso bathi umuntu ofonto angazi bamthelana ngekambi kodwa shebo ingcwele siyacela nje kulapha nje usihlambulule shebo nomusa usigeze sibanga sezulwini ake siyeke abantwana benkosi ukuze lapha sizonda omunye umuntu shebo usikhumbule uyasithanda yinto masengizwa amanye amagama aphuma uNkulunkulu bese ngihlabeka mina ngoba uNkulunkulu uyakhuluma khona amagama lokangithinta ngawezwa lenyakatho iye khona iye kushembe angithinta nawungazwe kodwa ke shembe kuba konke lokho sikole wena shembe nomusa uselethe mina nje mangaqala kimi ngiyamthanda sokhuluma idlozi manje uma ngizoqala lapha emsebenzi yakuzakini ngoJanuwari nginyaka kuJanuwari ngehluleke endleleni ngakhona ngagula la ila ekhaya kodwa ngathi mase ngisindile ngathi khangiyaya kuJanuwari bangibuze nginabo bathi uzoya kanjani unjena na ngathi la ngiyaya nomthwala khona ngempela ngasukuma ngaya ngabe ngifika nje kuhleli sebenyakazela abantu kuthiwa kuyaphunywa sekuyaphezulu amen hawo kwasuka lokho kimi ngaphela ngaphaphama iklinika ngathi mangiphaphama lapho kuliklinika ngayibona ngathi nawo kusethembezile lokuzini yakhulisa amadoda benkosi sholo lapha akwamasho sholo wena wazokuyazi ikhala umphefumulo khona igama elibizwa khona ekudala esikhumbuzweni ngathi nawo kanti sengiyapha ngiyaxolisa shembo ingcwele lelo thembezile ngiyazi nakuyazi ayazi ukuthi ungaphi kubhekwephi akazi mase ngena futhi lapho kwathi uNkulunkulu eyane emthwalweni ngashi u14 la ngawushiya ukhona lapha ngafika ngeke 14 ebusuku ngathi na yahamba kusasa ekuseni yengazwi lozulu le emthwalweni ngathi angazi-ke mina sengiyakhona angazi ngeke ngiqoqe muntu ukuthi wena kungaphi wena sengisho ukuthi ngiyayizama ukuyigqiba lento manje ngoba ngiyathi ngene ngewindi baba siyabonga shembo ingcwele kule ndawo ke kulo muzi lo sawuphiwa lo muzi sawuphiwa amakhosi analushembe uthi uNkulunkulu eselilanga uthi kuphama kwaZulu lokhu uthi ungeke yini nothukela washo njalo baba seyilanga ethi cha angazi ngapha kwathiwa ngapha mawubheka le italagubhe ngiyaziya uthi lapho ungazi ukuthi ugcinaphi mawubheke kwegoli ushola le wathi lapha yibo abazole bakuphakama lokho engisho ukuthi abantu bebenkosi yathi lasephakameni kwaZulu amen namanje sabona inkosi yamakhosi iza khona wena-ke zihlole wena-ke ukuthi ume kanjani zihlole kumanje ngoba uzothi uma usuka lapho uphelela uhambe ungaphethe lutho ngoba wena inhliziyo yakhe iyaqaqana yiyona lesihluphayo Thixo wami dwala
osama ka usibota ka 233 osibhekela wena 233 uNkulunkulu omkhulu yasilesulu wena umkhulu wena uNkulunkulu shango engcwele asaze wabona mina sekubonile ngoba usindisile ngathi buya lapha kwabonakala ukuthi hayi khona uzima bathi ngihamba nabo hayi asambe socela uNkulunkulu ukuthi ahamba buyele ekhaya kwaphunywa lapha khanda kuyiwe ekhaya ngangene emotweni umfana wami ngabuya ngezekhaya uJanwana ngwazi kodwa waseshiwe ezulwini wathiwa cha ushuya zibezulu ngabe sinika ukuthi uzophi nawo uyakhuluma ngoba wena uNkulunkulu wena wasizulu ngithesha ngwengcwele isika ngeseke njalo ubona omunye engalokhu ithi nami uyena usohamba emhlabeni ngathi hey uNkulunkulu semphethe ngelomuthi ngoba wayefavuka afavuka ukuthi mina umphethe ngelomuthi ufuna miye kashone aphinde mbuze angazi wena kuzoba ikolo khona sekshayupha kodwa umkhulu lashengwengcwele abantu abazi ababoni ngani umuntu okhuluma nezilwane wabathi uma besophongolo yena mina zezulu esophongolo la bahamba basophongolo bathenga inkomo zempepho zafika zabakhona sithe isotha inkomo sazi lofaka esipayeni yabaleka enkomasi yabaleka uthi baba mina zezulu yeko miyeleni yakho yasifike nginazokhuluma ithi yakho moyizo kulawa nomntana loyini hawu kanti uNkulunkulu sebona thina siboni ithi lokulawa nomntana loyini ngomkhono umntana useswini izofaka kanjani uthi babiyeleni thathaneni yabeza inkula ngempela kwabasobona bayazi wathathwa enye yayekwa le umuntu okhuluma nezilwane ubani lo wena uthini wena kodwa kuyinkinga ngoba ufuthi ngenye ilanga uNkulunkulu ngelinye ngokuseyena amazi kwenzeka kanjani la angazi impela ukuthi kwenzeka kanjani mina ke ngithule ngibheke ukuthi hawu kodwa kusho yena leyo nje yamazi ihlele eduze kwakhe athi hayi akuseyena akuseyena leyo sekanjani manje kodwa shengwengcwele noma sibheda noma senzani sibelethe ngoba akekho umunye ongasibeletha ukhuluma nezilwane wathi sile sibuye eKhenani sesiyebuhleni ithiwa kulapho mawusuzongena emzinyathi sihamba nebandla lakho kuyalihola khona lapho waqhamuka inkomo yagijima ngangikhona angazi wena uma ungekho yesala nkomo igijima ihamba amapeteleni igijima uma uphambili yathi inkondane naye wami ubaba yema nayo bakhuluma wakhona wena ungavakazela bakhuluma sikhatshana okususa umkhumbu babahamba akazisaya phambili inkomo yaphindela emuva yayivela khona ngaze ngathi mina hawu le nkomo izolahleka ke manje eshuthi ke lokho okhuluma nolwana ubani thina siyile thina esikwazi ukujaja uNkulunkulu sithathelana uNkulunkulu ngiyacela mina Nkosi yamakhosi noma ngimfishane kodwa ngiyacela ngiyacela babuzima la ekhaya babuzima la ekhaya ungapheki njengoba namanje ngiyabona sasovuka lokho manje ngiyabona sovuka lokho manje ngoba ngiyabona ungapheki ubuzima ngikhumbula ngoba ngeke ngikhulule indaba nakudala ngayikhuluma ngithi kubona ubaba efika la evela ngabe emahlathini engoma wafika la ungekho lesonto ungekho lutho waqala uyakha utshani idlesonto la wayakha utshani ebamba mina ngiluse inkomo kuyibheka la angibambe athi wazokudosela itulo
menyeziwe njalo wathi ibandla libuye alikho itolo nami ngithukuthele ngingazi ukuthi kodwa ngathi ubaba wezani ngami kanti uNkulunkulu uyajova kodwa kusongicala lapho base befikela abantu sebezongena namahisabata uzothi umuntu suke endani yakho suke endani yakho usuthi suke endani yakho bathu ezosebenza ngase ngidideka lapho ngathi ngayikhona nami ngiyingane engazilutho ibanjwa ngoba ingane yayibanjwa nje sefasi ngafanele izingane zethu mawuyitshela manje ithi iyabuza ukuthi ngoba kunani thina sasingabuzi ukuthi ngoba kunani sasizwa lelo zwi elisho ukuthi basobunga kwezilokho kodwa manje siyabuza ngoba kunani ithana ngenzi mayisibhajiwe ayisazi njalo kodwa kashangwengwele ithi ngiyabonga namanje ngiyabonga umani umziko sawuhambela lomusi sengathi uyeke uhambela shembeke noma ubheke noma utotoba wenze kodwa ulokhu uzile awona wethu thina lapha sithola sibe yiso nje kuphela lo mzi wamakhosi lisho njalo lezi lithi amakhosi weze makhosi ushebe kushiwo njalo ngazi ngelwana ngoba kushobela kodwa kuthiwa weze makhosi akushukuthi thina uyathina silandele kuphela njengoba silandele ushebe nje uthi ushebe ilazwi lezulu usanokukhuluma nokho ubani mina ngena nemkhumbini nami kodwa thina siyakhuluma kodwa thina siyajaja asazi sijajani ke ngekho siyabonga kusabukho sabantwana bakho njengokubona nje kunjena njengobona ukuthi bebebhukula bezimisela kusami lokhipha uthulanda ukhiphe athi kalamu ngisala kodwa siyabonga shebongela ngoba sesikuzamela kwayeka umbozo wamaphepha lasandiboza ngawo aseka amaphepha manje ungamsabuyisa nina uzobuyisa iphepha ungamsabuyisa sibongikahla shebongela sangathi wonke ungabuya shebongela nobuye bese kushabalele abuye la uNkulunkulu ayifika mhlaka 1 ngake base ngiditha kabi uNkulunkulu ayifika mhlaka 1 sithi shebongela wena wathi yasazi lutho thina konke kwasiwa uwe wena uyazi ukuthi letho ijika nini kanjani bayakhala alwazi zakhala eziye zithi lapha zithi sandufika nje zitotobele lapha zilulimilenze ziyafika lapha bathi usiyahamba bathi usiyahamba njalo ngithwele wethelisi nathi asazi ngeke sikwazi ngoba sifuna ukuzosa ezulwini kuyashisa lapha nami ngiguqe lapha nje kuyashisa lapha edolweni iyasha ngoba ngiyingane phela mina ngimncane kabi njalo ungaboni lokhu ukuphuma ngihlala ziyaqhakaza nje ibehohla siyabonga shebongela ngibonga kakhulu ngoba ngempela labo sufile ayikho into engekho ngisho somatekisi bayajabula mawusukhona bathenga amanye amatekisi mawukhona nje bathenga amanye amatekisi wathi eliyanga usuke ezayidumo ezake zasuka awosomatekisi balapha bathi webchelezi lenqusho yenu sengathi ingalunga ngokushebe siyaphula thina siyahla ngayo kusho somatekisi balawana ngoba yabathembisa nami ngingasi ngathi naye thulani uzolunga ngangazi lutho kodwa ngathi nathule kuzolunga bathi uzothola kahle mawasalunga nami ngancipha lapho ngamncane ngathi nawo kodwa kuzona ngathi shebe sengathi weyona lento eshoyo abantu abakhona bona bafuna nje kwakho kuphela ukuthi bayahla bayasuka yikho ukuthi shebe ngcwele umzi wakho
uyeke lokho inhliziyo ebhedayo, uyeke ikhuluma kabi, uyeke eceleni, ngoba thina siyahlupha. Sikhuluma lokhu nalokhu, kuningi abakhuluma kodwa ayengusho. Sakuningi abakushoyo manje. Sizadideka nathi thina sithi sikhona usiyadideka. Ngisakudleni lokhu, uyosebenza kudliwa lokhu. Hawu, kodwa kade sikudla kusadliwa lokhu. Akusadliwa lokhu, akusadliwa lokhu. Ngaze ngabona ushaka bazothi namasasi wayeka. Njengoba sifuye inkomo nje. Ngoba sithanda amasayeke hawo. Khabo bakuthi asikadele umenzi wezinto. Siyeke into eziningi. Angazi uba newasha nalo. Elami washa isikelebho. Kodwa ngithathile nje ngabeka. Shangwengwele. Abantwana bakho bonke kukhona nje abala abezala bezothandaza la, abanye bathandaza ngomcingo bathi wethelezi sisize ngicela ukuphasa, kodwa bayazi ukuthi uzofika wena usabanika namhlanje uzofikileke bazophasa. Abanye bakhona la sengiyazwela kufikele olandelwa izizwe ukhona, kodwa wahle labantu abangaka abalandela uShembe wena ubuka kanjani wena? Washela indoda yayihleli lapha etabeni le ntabe ngaphesheya, ihleli lapha iyezile lapha ibuka lapha uthi yazi yayibuza yona yathi kodwa umuntu wesithutha nami nalaba abantu ubaba ihleli yodwa iwenkomo yayibuza yayiphendula ukuba ushozi awuhlabele shozi igama lakho ngawunika ngawuthela. Ungani ungayibabazi nje? Ungani ungayibabazi? Ngawukhokhela imali. Awuphephisa shozi kude kakhulu. Wawasa kodwa akazi uwahlalani lapha. Sesebamdonsa sithi angeze ngaba ayikhona. Wawasa bwethu wasa. Uzokhokha le nkomo engawunika yona.
kodwa ngempela kungani ngalibaba zeligama uphila ngalo. Amen. Lizophuma nje ugcineni. Izibusiso izophuma egcineni. Uzemukela, akazi wena ngekusemukela. Ngoba lusekokwakho lapha. Uyeko kwakho. Amen. Umthumba la wami. Uyeke ulahle. Ukuphetho kwakho kumthumba. Ulahla kusebenzela lutho. Izimali ezishilo kuwe noma ngabe uzotela ithi wena uzophila uyaphila. Ola ngami phela. Wena ungazika noba ungolanga lelana. Kodwa ihlala nabo bangibona. Ukungqala kwakho lokhu mina kwathi ngisekhaya nje ungiqale kukhulu. Wathi ngiyaphuma ngitshitha baba nje sokuzohona la. Ngithi hayi sengizohamba yobuyisa imbuzi. Angazi endlini ngangena nini, ngangena endlini, ngangena ekamelweni, ngafe ngalala embedeni. Laba ke nabo ngihlala nabo, nalabo abalandayo base bephumputha. Imbuzi azike sibaye nomthandaza usangeni, kwenzeke kanjani? Wangiphumputha wangifika endlini. Hawu. Uthele lutho. Uthele lutho. Oh, azabambinga lutho yalahleka. Hawu vela bonke ayikho. Ayika mama. Afole manje. Afole umvangeli nami. Umkhona. Khona zawuzongibuyisa. Akusaboni kwenzekani lapha. Afike umkhona naye athi atokoza ayikho. Abonke ayikho. Naye yamehlula lephi. Akazi lutho lo. Afole isizwe lapha khona unohande la. Utho ayamazi ngabana. Ulapha ngaphesheya. Wena awuphuthume. Unemoto. Afike uNdondi naye angithatheke angiseklinik. Hayi afike ngimthokile engayazi ke mina. Eyaziwa yibo. Mina mase ngibeklinik zonke ngilale. Sokuthi kuseni ngithi ngayibo. Lo volo ufakwe lapha engalweni. Ukwenze njani? Ubhandishiwe futhi ngebhandishi. Ibuze kwele ngihlala naye. Hawa yini? Uthi nathi ubuye eklinik. Usufile. Thina kahle wena. Ushawaje uthi showaje. Elithi waba uNkulunkulu unguyisile nami esihlalweni. Sengimafavuke mina. Njengedanga baba. Kodwa ngithi shengwe ingwele. Khula shengwe nyazulesulu. Ngicela lo muzi ungathi uyashabalala. Ngimzaselinda. Noma uzima kodwa ungayindawo. Ukhule phambili nzomakhosi. Ngiyacela na baba noma ngimfishane phela ngingane. Ingane phela mina ngoba kuba bonke laba bantu. Ngiyakutshela phela nawo nomthetho nje eduze kwami. Kade ngikhoshela lapha. Masha. Utshela awufuna ukuguga. Ngithi kanti wena uguga kanjani? Esho baba ngcwele ngicela ungibeke. Ukhumbula umzwaka seluntu ngawulibali shengwe nomthana uthanda. Sengishiya le muntu ebenginaye uyangishiya manje yahamba. Ngithi Nkosi yamakhosi ingane zakho zisebenzile la. Njengobona lolu thango nje zisebenzile. Ziphusha, zikhanda. Welema kwindawo ngapha lathi cha ngeke sathe siyabhukula. Zibhukulile bathathu. Abanye babhukulela isibaya ngale. Sasakha isibaya. Singiloze sasa. Wazi kama kulala kuso wangu uyobheka khona. Wazi kama kulala kuso. Ingiloze yaso. Eziya zabhukuza letha. Siphutuma ukhamuka nje uza ngemoto uzibone wena lapha egedini. Uyayibonela lapha egedini nawe. Ngoba ithanda wena shembe. Amen. Ngoba ngifuna konke okufunayo. Sicela uyibonise isibusiso shembe ngcwele. Sikhona shembe ngcwele. Hayi. Namba ngelisi. Owanamhlanje ke hayi ngikuba ngenila. Futhi ngokuba ngenila ngafuna manje.
ngifuna manje ngibe kuyenye indaba namhlanje bakudelisile namhlanje kodwa mfethu babusise shebo nomusa nothando iyabonga shebe nami sohambele indoda ebengithini nayo inkosi ibusele ekusweni. Siyabonga amazwi amnandi esophiwa umfundisi wenkosi, inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yeSabatha lasekuseni ngesihlabelelo sikhulu 24 124. Sizocela umshumayeli Madlopha waseDuma Besabe asolele isihlabelelo inkosi imbusise.